sebelum attending the course, confidence level 2/10 lah. Takut sangat lah sebab dengar macam-macam kan. Tapi lepas datang course ni, reality HO tu sama, memang susah. Tapi sebab dah dapat basic, dah tahu perkara yang sebelum ni kita tak tahu, so naik lah. Saya bagi 7/10 lah. Saya recommend untuk semua medical student yang baru graduate, wajib lah datang program ni, ambil tahu macam mana houseman tu. Sebab tanpa basic, you won't know anything. Sebab sistem Malaysia sangat beza dengan sistem kat sana. You won't know tagging tu apa, review tu apa. So Medicorp PHO crash course ni sangat membantu.